Ua whamalolo le tu mau nei nisi o la uwhainga luenga le vaenga o tupe, a le whaala putaptonga le South Pacific Business Development, po le SPPD. O le whamalolonga o lo solo mai lava ilungo le suesuenga le tupe se fulutolo miliona tala. Leo lo lipotia mai o lo tausa ilia le whaala putaptonga. Ele ngata ilea e watau fia umai fo ima por kalame masani, e pe o le lato whaalinga sa fufu le masina na te anei. Ma le tufanga o whailonga i tausanga uma, mo tina matamai ta i whai pisinisi la iti. Ma o tau fia i fo ima mo se vaitaimi, le tautongi no ngā tupe mo tina o lo o ia ilia por kalame. O se tūlanga wo whaalia ele whaanonoanga o nisi o sui a wai, o no le a poloka ia la tau ati nae. Ua lua se fulufa tausanga whaanga solo le por kalame, le o lo tu ina tu aino no ngā tupe sosoani, i ati nae ma pisinisi la iti tina inu uitua. Ta luona lia ele vaenga tupe te leo lo lipotia o misi, ua whaamalolo ai le na whaaululu i ele ofisa ia pia, ma whaamawai fo isi ofisa sini o le vaenga tau tupe i Samoa nei.